na dyan bagyo na giyay ko ha. Driver me. No. Kuhan. Pakai dia nak muda surat kondor, Potang, ya. Ay, goreng Yeah. Nanti picture tanya kayak di kandang manusia mo dari kuan. Ito to, na-picture na kayo dito. Hindi yung Hindi nakapunta sa Amerika. tengah balik. Sige tang ha. O sige ta. Thank you. Sa meeting niyo. I am now getting old. Malakas pa. Si Gustav, Nasa Angeles ta. nakikita mo rin siya ngayon. Oh, yeah. Yeah, dadang kami doon pag-uwi. Bago kami babalik ng Alaska. Ano yung address nila? Teka, kunin ko, hindi ko na alam yung address niya. Ano, Hensonville, ano number 40-24 Bangkal Street. 40. Isulat mo ngayon. Si Gustav. 40-24 Bangkal Street, Hensonville Subdivision. Gustav. Gustavo. Gustav. 40-25. 40-24 Anong extension niya din? Bangkal Street, Hensonville. Yeah, Hensonville Subdivision. 40-24. Yeah. Bangkal Street. 40-24. Bangkal Mhm. Street, Hensonville. I think it's this. Angeles City. Ano yung zip code? 2009? Yun. Philippines. Okay pa. Bangkal Street. Okay. Okay, Tang. Okay tang ha. Tuloy na kami. May kayo na-store ba kayo? Okay. Mr. Lopez. Okay tang. Sige na. Sige ha. Sige ha. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you na. Ang nanay mo? Ano, sa Alaska pa rin, tang. You Kadwa live- mi. Kadwak di Alaska, tang. So, diba? Ako, Tang. Okay. Okay. Good night, tang. Merry Christmas, everybody. Kailan? Alaska. And, so nga ko. Kasama natin ti Balay Rabi. Juan, we have storm recently. Oh, yeah. Iwan. It was terrible. You can read my letter. You read my letter before you drop. Okay, Tang. Oh, Tang. Mr. Lopez, Iwan, tang. basahan ba di surat ko?